नेपाल च्यानल ल्याजाजो थुगु वाले सोयाजना दिपि सकल सोकुमी बाजु मेजुबिन्द दुनुगुलन छे जोजलो पान्दा पाउ लस्कु स्याना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वेगु थुगु ज्याजो जिमस बंगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रु पेचिक पिनि गुन्याने न्यबा जना गुख थथिए थौय थुगु ज्याजो थुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि या रिपोर्ट जना वेगु दो दक्षिबले नापा हाइलाइट्स अतिताइगु मुमु खसु यारिस वाकाथोन ज्याजो नेपाल भाषा मंगा खलया प्रेस वक्तव्य यासा तका ज्येष्ठ नागरिक टिम प्लेने चुनि दैगु जिन्निम पीठ परम्परा फिफा दंकासामी मेसी जुल नेवा आईडल भिजिट नेपाल 2020 थ्वे वंगु असोज 4 गते शनिबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ गोसाले बृहत वाकाथोन ज्याजो जुल यल ल्याकुया भिन्डय देग पुनर्निर्माणे नागरिक स्तर हे यागु जुइरुङका मागु रकम मुंके निति थुगु ज्याजो एक बसा गउगु ख सोया दिसं थ्वे विषयको छ रिपोर्ट वंगु असार 4 गते शनिबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ गोसाले बृहत वाकाथोन ज्याजो जुल यल ल्याकी चोंगु भिन्डय देग पुनर्निर्माणे नागरिक स्तर हे यागु जुइरुङका मागु रकम मुंके निति थुगु ज्याजो या गोसा गउगु ख वैशाख 12 गते या विनाशकारी भूखाय कारण क्षतिग्रस्त जुगु थुगु देग पुनर्निर्माण नीति बोतिका दिपि सकल भाजु मेजु पिनिकु पाखि थप रकम जम्मा जुगु दु येले ल्याकु न्यागु उगु ज्याजो वारको थसी जल धापख्य ठेचो बुंगजुया खुना थेंका समापन ज्याजो जुगु ख ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अगुवाईले ज्याचुङगु भिन्डय देग पुनर्निर्माणे ग्वाहाली क्यागु व नेपाल भ्रमण वर्षया प्रचारात्मक अभियान या रूपे उगु ज्याजो या गोसा गोगु ख थुगु ज्याजोले बोतिकाय दिपि सकल व्यक्ति त दर्ता शुल्क बापत 500 टका कागु ख उगु ज्याजो स लगभग निदो मनुते स बोतिकाय दिगु ख ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 सांसद कृष्णलाल महर्जन 3 या सांसद पम्फा भुसाल नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष भवानी राणा प्रदेश नम्बर 3 या सांसद राजकाजी महर्जन येलो महानगरपालिका या मेयर चिरिबाबु महर्जन नाप थिथि मेमेपी व्यक्तित्व पिन्चन बोतिकाय दिगु ख थुगु ज्याजो स बोतिकाय दिपि सकलसित मंगले थसी ठेचो व खोन्या परम्परागत बाजागाजा थाना कोखा व सिनतिका लस्को स्यागु ख थुगु ज्याजो स बोतिकाय दिपि सकल पिन्त कुमारी बैंक टी शर्ट या व्यवस्था यागु ख भाषा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईजु उल्लेख्य याना दिगु ख थुगु ज्याजो हाम्रो सम्पदा हामी आफै बनाउ धैगु मु नारा सहित जुगु ख नेपाल भाषा मंका खल ये थुगु वर्षया नेपाल सम्मत 1140 नुगु द नाप महफुजा कार्तिक 12 गते मंगलबार हने द इनाप यागुदो नेपाल पंचांग निर्णायक समिति प्रकाशित यागु पात्रो कथ परम्परा अलमल सिर्जना यागु तासे नुगु दया नापांगु दि खुनहे महफुजा यागु खलन जानकारी बिगुदो थतिहे कार्तिक 11 गते सोमबार अमाई खुनु लक्ष्मी पूजा नाप 13 गते बुधबार किजा पूजा हने त नेवा समुदाय त इनाप यागुदो सोमबार यही जुगु पत्रकार सम्मेलने वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी जु समिति या त तिथिया गणित जग मजुचे परम्परा निसे न्यानावया चंगु व्यवहारे न ध्यान बित इनाप याना दिल प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर तिथि आधारित परम्परा व्यवहारे लागू यागु उपाय देखो न समिति यैगु व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि व्यक्त याना दिल धर्मोदय सभाय नाय यज्ञमान जु लक्ष्मी पूजा महपूजा व किजा पूजा सोनु हनेको चलन परम्परागत संस्कृति दुगु जानकारी दिया दिल फे कथ सोन्ती नख हने मागुली एकमत जुगुदु लक्ष्मी पूजा 11 गते सोमबार नुद महपूजा 12 गते मंगलबार किजा पूजा 13 गते बुधबार नेपाल सम्बत कछलाथो प्रतिपदाया दिखुनु परिवर्तन जुइगु व थहे दिखुनु नेवातेस महपूजा यागु चलन सयौं वर्ष नेवानिसे व्यवहारे दुगु ख अमैया दिखुनु महफुजा यागु व द्वितीय खुनु नेपाल सम्मत परिवर्तन जुइगु तका दुष्प्रचार याना महफुजा व नुद अलग याना विभाजन हगु व किजा पूजा प्रतिपदा खुनु यागु तका विवादास्पद तिथि उल्लेख याना नेपालया मौलिक नेवा संस्कृति व परम्परागत मान्यता या विपरीत जुगु तथ्य विज्ञ संस्कृतिविद व सरकारवाला तेगु एकमत जुगुली परम्परा कथ थुगु दया सोन्ती नख व नु दया भिन्चुना र्याली छदी सपन या चझ ढ्याक हने त इनाप यागु नेपाल सरकार या त न खय कथ सार्वजनिक विधायक घोषणा या माग यागु नेपाल सम्मत 1140 नुदया दुनुगुलन छे भिन्चुना
ज्याजुले आरास दिपाई जुतेंगुदो तो बजाको दिपाली पाक्न ल्याउँदनिगु ठिठी गतिविधि रिपोर्ट यवेग भेजवे आरास पल्ख दिपा तो बजाको दिपालीपा हाक्न स्कलसको स्याना चुना ज्याजो थुगु वाले थौय थुगु ज्याजो संजिमस थुगु वाले ठिठी थासे जुगु ठिठी गतिविधि त रिपोर्ट रुपे छिकपिनगु न्याने न्यावा चुना गुख थय चले निजी लगानिया वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्स चे न्याद शिबे ट्वे चोपि ज्येष्ठ नागरिक पिण्ड न्यास टका जग पाडा सेवा बिगु जुगुदु कम्पनीया कथा थय वैगु 12 असोज 2076 निसे लागु जुगु जुगु प्रति उडान निम ज्येष्ठ नागरिक पिन्छ उ छ्याप मूल्यसँग सेवा क्याखनिगु कम्पनी यथंगुदु कम्पनीया प्रबन्धक अनिल मानन्दरिया कथा ने न्याद शिबे ट्वे उमेरिया ज्येष्ठ नागरिक पिण्ड तासा इन्डिया मुव कर बाहेक पाडा 50% छ्यापया अफर हगुदु संस्कृति पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नेद शिबे ट्वे चोपि नागरिक पिण्ड 50% छुट्या घोषणा याठुङ्का नापाङ्गु नेपाल एयरलाइन्स 50% छ्यापमा बिगु घोषणा यागु श्री एयरलाइन्स सांकेतिक रूपमा उकु घोषणा या समर्थन यासे ज्येष्ठ नागरिक नीति छ्यापया अफर हगु प्रबन्धक मानन्दर्य कथा यात्रा यैम व्यक्ति या उमेर सिदुगु सकल नागरिकता व आधिकारिक मसिका पौ पिएस या मागु जुगु सहुलियत टिकट एयरलाइन्स या बिक्री काउन्टर वा श्री एयरलाइन्स या एप व वेबसाइट पाके जगह उपलब्ध जुगु जुगु चेक इन या बखते उमेर सिके मफुसा छाप क्या मखनिगु कम्पनी नेठंगुदो थो छाप श्री एयरलाइन्स इले बेले सार्वजनिक यागु अफर फेरे तासा लागु मजुगु तागुदो टिकट रद्द वा हिलेगु तक या मदुन जुगुदो सोकुम बाजुमेजबी थो समाचार जिमस नेवा अनलाइन न्यूज पाके साबारिया नगुख थ्वेजले येले झिन्जिम पीठ क्यागु परम्परा लिच्छिबी राजा बर्देवन यागुगु खद्यागुए झिन्जिम पीठे पूजा आज यात दास शक्ति प्राप्त जुइ धैगु जनविश्वास दु थगु राज्य नकारात्मक शक्ति प्रवेश मयामा धैगु आज तया थगु पीठ्या स्थापना याना तगु खदैगु जनविश्वास दु थुके यात गोलाकार चक्र यन्त्र पद्धति निर्माण याना तगु खनिदु असोजिया अष्टमी निसे कार्तिकिया फुनी तकया दुने ठिठी झिन्जिम पीठे वना पूजा आज यागु चलन दु छगु रिपोर्ट येले झिन्निम पेट क्यागु परम्परा लिच्छिबी राजा वरदेव बलिस्थ यागु पीठे पूजा आज यातहासा शक्ति प्राप्त जुइ धैगु जनविश्वास दु थगु राज्य नकारात्मक शक्ति प्रवेश मयामा धैगु आज तया थुगु पीठ्या स्थापना गोलाकार चक्र यन्त्र पद्धति निर्माण याना तौखने दु असोज अष्टमी निसी कार्तिक पुनी तकय दुनी ठिठी पीठे वना पूजा आज या मागु चलन दु ठिठी बाजा प्याख व मेहाला पीठ दर्शन यागु परम्परा दु पीठ क्यागु तरिका धासा थगु पीठ गुठियाद्य थासा सुरु याना थगु हे पीठे वया पूजा आज या अन्त या धासा दर्शन पुरा जुगु मान्यता दु निवाद्य बि धुंका शनिलय इले थते पीठ कावने गुये विशेष याना थुकिया त तान्त्रिक पूजा न मानेयगु ख तान्त्रिक बाजा अथैगु धिमे नायोखि थे थिथि मेमेगु बाजा त विशेष याना थोइगु ख येले छगु पीठे लक्ष्यांकन न वनिगुयै झिन्निम पीठ्या विषयले थासा आपासिया मस्युनी झिन्निम पीठ्या दर्शन यात थासा जिगु दशा मंगला पिंगला भद्रिका थे जागु थिथि दशाया समस्या मवैगु जनविश्वास दु झिन्निम पीठ हैबले ब्रह्मायनी महेश्वरी कौमारी वैष्णवी बाराही इन्द्रायणी चामुण्डा महालक्ष्मी भैरव गणेश कुमार व सिद्धि लक्ष्मी धका थैकिफै थोहे झोले वंगो असोज 5 गते तननि ट्वाया गोसाले झिन्निम पीठ कावनेगु ज्याजोया गोसागु गुख तन्ने ट्वा पाखे चाहिँ मसिगिपि जुन योजना डेका युवा टेसमा चाहिँ न्यावया सांस्कृतिक कवा जना का सांस्कृतिक कवा पाखे युवा टेसमा जनावया जंगु ठोस न्यावया जौटी विशेष उद्देश्य त्या चाहिँ ठोपीट दियोटी महत्व चाहिँ टक्कसन ठिकाउने महत्व त्या चाहिँ न्यावया नो खट एजो कारण चाहिँ ठुकै लागि चाहिँ ठौ सुरुवात कथा चाहिँ थन चामुण्डामा युते जियो टर्नी ट्वाइबी पिट्योर यो चामुण्डामा जु कारण टक्कसी सुरुवात न थने जिरो एन्डिङ न थने जु झिन्निम पीठ कावनेगु झोले झिन्निम यंकन ठिठी फासे दुगु पीठे बाजा गाजा सहित वना पूजा आज यासे समय बजेट चिपथिया लिहावैगु चलन दु लियोनेल मेसी फिफा उत्कृष्ट दङ कासामी घोषित जुगुदो
विश्व फुटबल महासंघ फिफा पाखे सोमबार बहनी इटाली जुगु अवार्ड ज्याजुले मेसी उत्कृष्ट द कासामिया अवार्ड त्याकुगु ख बार्सिलोनाया कप्तान मेसी युभेन्सिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो व लिभरपुलया भर्जिल भान डाइकिया त लिपलाका उगु अवार्ड त्याकुगु ख मेसी 2018-2019 या सेसने nye च्यागु कासा पाखे छदो गोल यागु ख अथे दया उत्कृष्ट मिसा कासामिया अवार्ड मेगान रापिनोई ट्याकुगुडो फुके फिफा द मिज प्रशिक्षकीय अवार्ड लिभरपुलया जोर्गेन क्लोप ट्याकुबले मिसा पाखेया अवार्ड जिल एलिस ट्याकुगु ख सोकुम बाजुमेज बे थो रिपोर्ट नजिमस नेवा अनलाइन न्यूज पाखे सावारे नगु ख फेज होले वंगु शुक्रबार नेवा आईडल विषयले संगीत कमी मुना ज्याजोया गोसागोला फे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगु सोयादिस वंगु असोज 10 गते शुक्रबार फाल्कन इभेन्ट प्रालिया गोसाले नेवा आइडलिया विषय तकया संगीत कमिटेगु मुना ज्याजुला इन्डियन आइडल नेपाल आइडल थे आवया नेवा तेस नेवा आइडल न हेमागु तातुना थुगु कासा जुइटेंगु ख थुगु ज्याजो नेवा संगीत ख्या त अझ भलंकेगु निति जुइटेंगु ख सोन्ती तुंगा थुके अडिसन नेगुहे प्रदेश जुइगु ख सोन्तीले साथी जुइके क्याउने भयो पलो प्रादेशिक रूपमा चाहिँ नेहरू प्रदेशीय हुने हजुर साहित्यकार नाप संचारकर्मी शशिकला मानन्दर जु लस्कुस्नो चो तया दिगु उगु ज्याजुले वरिष्ठ साहित्यकार दुर्गालाल श्रेष्ठ जु सभापतित्व ग्रहण याना दिगु खरासा वरिष्ठ मेहालामी प्रेमध्वज प्रधान मुपा कथा चाहिदिल राजभाइ जकमी विशिष्ट पहाया आसन ग्रहण याना दिगु उगु ज्याजुले गोसा खलया कार्यकारी निर्देशक मनोज नेवा पवन जोशी नाप मेमेपी व्यक्तित्वपी पा कथा चाहिदिल नेवा आइडलले नापलाम कासमिया त कार व नगद लिउ लामेस्त बाइक व नगद अले लिया लिउ लामेस्त स्कुटर नाप नगद या व्यवस्था गोसा खला पाखे यागु घोषणा यागु ख तो नेवा आइडलले पुरस्कार न नेवा खेले खपा मसिन पुरस्कार त या तो नेवा आइडल दिजौदु पहिला लामेस्त मोटर हेवा दोस्रो लामेस्त मोटरसाइकल तेस्रो लामेस्त स्कुटर तो चान्चुने खमको मुपान उलेजयाना दिगु उगु ज्याजो संगीत कर्मी नाप नेपाल भाषाया नेलवा पवित्र कसाजु याकादिल भिजिट नेपाल 2020 या त कया यले ल्याकुई बृहत सांस्कृतिक ज्याजो जुल छगु रिपोर्ट झिगुदे नेपाल छगु पर्यटकीय गन्तव्य ख च्वापुगु पहाड पर्वत जैविक नाप सांस्कृतिक विविधता दुगु देख झिगुदे नेपाल अले ठ्वे स्वेत आपला पर्यटक त थनवेगुए वेटिङगु 2020 या त पर्यटन वर्ष हनेगु कुट याना जंगुदु वंगु असोज 10 गते शुक्रबार विश्व पर्यटन दिवस या उपलक्ष्य यले ल्याकु लगायत देया थिथि थासे थिथि ज्याजोयना तजिकन थुकी मध्ये यले ल्याकुई छगु बृहत सांस्कृतिक ज्याजो जुल परम्परागत बाजागाजा परम्परागत प्याख नाप थिथि सांस्कृतिक ज्याजोयना तजिगो अंगु ख स्वाहे दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गरी भिडियो रिपोर्ट सो आज मेज पनि सिक्किमको थासे वाले न छुन कथा या ज्याजो द दुई गुगु वनि गुगु दसै दिन त प्रमुख छ आरासा ज्याजो या इनो को जाते मुगु मेगु वाले नेने थिथि गरी भिडियो रिपोर्ट गर्न सिक्किम वेबवे दिलासे सुशील साइन कमे थुगु ज्याजो स बाया नेपाल च्यानल निरन्तर प्रयास गर्न दिस सुबाया